Сахан оротун бир жылуу ола Саха автономный республикатын төрттенетигер сайдыдыгар улахан өңөлөк бөдөн государственный деятель Иван Николаевич Винокуров үтү ата Максим Кирович Аммосовтагы Платон Алексеевич Оюнскайы Исидар Бараховы Степан Аржаковы кытта теңне аттанар кемегелен турар. Onun kini killer bitklata кең егеға сырдатылдық тұстар ден сананын салайтаран бір дөйділақтара чұрапчылар республика күнігер хаятарда Иван Николаевич өйдөміндігер сүгірген себекке жөрбөтін ураллар, норотун сайдыдығар үппіт кең үлетін ақтан санана ахылар. Бүгін хаяндан ақтан санана ахықтақ бұд, ол сүйіс сұлтан тақсаныра түтігер бейгі ұлу бойдар бұд, Платон Оюнский, Максим Аммосов, Исидор Барахов, Степан Аржаков, Иван Винокуров, Кодукжан Серге, народтарын туғар турулахан, Саха автономиятын ылынан, үлене қамнағы ұйтан кәлбі пулақтарына бұл анығы Россияға бігі республикавы бәйті тұспа суверенитеттақ бұлу туғар бігі республикавы мақстағы президенті Михаил Ефимович Николаев, кини тула мустувут жона хергете эми бу саха бейте туспа бейтин культуратын бейтин тылын өһүн норотун омук быытынан жеhdитер улахан солталах үлене хамнахы қаллар быттара бүгүн бир республика Россияга эми үйүнө сайда чечери тура биттен. Бүгүн буларна биге бу республика бут государственный күнүн көрсө республика сүдү улахан салаячыта общественной политической деятеля Иван Николаевич Винокуров үлетін қамнахан сырдатан үйететіге улахан үлелер баратыралар. Иван Николаевич Батурускай улуғын бастықы қайық сетнехилегер білінгітінен чүрапчы улуғын арылағар нұртча ағыбытын онна саха жақтарын жекергенігер күн сирин көрін олоғын бастықы сыллара сағыланан ан бастан үйерақ сырдық артығын маннариян церковной приходской сколаға үйеріне кейрер. Эрдет улаяқ қалан тайығыр Семен Николаевич Поповке етілдер. 1906 жыллаға Жокускайға духовный училищаға, онтон 1910 сыллақтан семинарияға сетехіліяқті көренер. Үйеріғі ылынымты жоғырда қолу республика қағынатыттан төлен тұран 1915 сыллаққа Казань Коракка духовный академияға үйреттері ғыталар. Манна кені Николай Катанов ден Россия бір ұғылықчылақ түркологын көрсер. Николай Катанов, он уже профессор, тюрколог, великий ученый. Хахас омуктартан бир бастакы ученыйдыр. Екене мен тем бұл аяқ санына саханар отыттан бәтер майгыныр түйір омук сыты қоту өйдақ олы белети көрін Казаннағы университетке көрір. Антон де бұл революция хағаланыйта кене тута хеветтер буластырын үйір, бұны рот бұлаға ден сырдығы ағалар, көңілі ағалар буластенде өйен кене Поволжияға тінне құлыс балыр. Оны тағынан кене беге архивтарынан білебет кене Чапаев легендарына дивизиятығыр. Оны хорық сұтынан оны штаб үләйдінен үлеләбі дебет. Онтон де бұл туаққа Бузулук, Оренбург облағы Бузулук оратыға же кене кәлін бұл 1919 хүрбе 3 сылларға учуталынан үлелер. Ол учуталығы жан кене сөнні Оренбург облағығыр өрақ управлениетін салайыр. Ол халайытығар болағына тарас бұл өрақта әңе сиестер болалар. Онытан беге мәйті ұғынан архивтан білебет. Бұл Ленин бұл чуталдар сиестергер кенеде илетиен Ленины илестебет бір хоғытақ сақы болар. 1900 хүрбе сыллаққа Москва Коракка партия сейхігер Максим Кирович Аммосовтағы көрсір. Онуға бір дөйдулақтара Иван Николаевы түрәбіт дөйдугар келен үлеле республика атағыр тұрутугар күз кеме бол денің ұрбыттарын бұғығымаққа сақатын сирігер төннен келер. Оныңынан ол бейхенлері кәленна маттан Барахов тұруассан Иван Николаевы сықа ұрығы бұттар. Сықалар боллағынан ол Туақа Самара гүппеттер, чолга Самарская губерния денебет, Бузулук онны кирер. Оныңынан дәдөніз комунан манна
2-3 ыйынан сентябрь кәлән үерәк Народный комиссар образования ден билингенен үерәк министринан ананар. Онтон хүлбөтөсүллаха кини уже шөйдүлерин көрөн правительство председателинен ананар. Онтон хүлбөбесүллаха Москва тиен аны Москва бу автономия очото автономный республика берсебитенен болойтер отон паспоратны үлелир. Онно үлелир кемгер кини Сталины кытта, Куйбышевы кытта бирге үлелен. Онно отон опсенен хахайрин хайдытыгар очолорго хомолет алыта, онно бу темир сол тутутун вопростара опсай тугунан продуктанан хахайрин качи вопростарыгар еген үлелир. Оннотон хүдда күскө үлелир, онна тахарлақты үлелир. Олейхим боллана отон 35 жыллааққа кені дұрубетім өлтіқ болан өйдженлен қалар. Онно өлбетін кеннектен о Жокускайга национальная библиотека атын Иван Николаевич атын берелер. Онна торговля кооперативный техникум атын Иван Николаевич атын берелер. Онна бу таттага орто школа атын берелер. Онно онтон бу отутага сыллаха улахан репрессия кемигер Иван Николаевич атын бартын хоттороллор. Иван Николаевич бу ортодойдуттан көренер дылы сахын оротун берстебитеринен үлелен доробия харыстабылын промышленность кутугун ороттар экономическай сайдыларгар тухулан үгүс үлени терьер. Маны теңе культура жээлерин тутууга кардырдары белемнәһеңе кепсетигитар. Оттон ологон бүтэһи күнүгер үлелир остолугар культура базаларын каңытыга үле ытыллыктагын тухунан документ булаллар. Манда дагытанеттекка чурапчулугун айылгы народ айымжытын жетигер Иван Николаевич Винокуров атын иңери үрүлэх түгене бүгүн тоскойду. Балаган айын 19 жылатыгар бу быйылгы хылга биһи чурапчуу тулугун депутаттарын сүз бирген өйөндөрүнөн бу общественность киллер бит этитин ылынандар балаган айын 19 жылатыгар Иван Николаевич Винокуров ата биһиги бу айылгы духовный кинигер атенгерилибите кайхабылла жаладен. Иван Николаевич Винокуров кыджыкини кылгасканан баран сырдык чагылхай олого олор бута каяндаганы үйерге үйетилиектер оголор үйерек история быгытнан учебниктеге кирен эме ыйыллыктар бу тук кихитетей бу кини тук тугугар туруласпыта үллебите камсабыта ден. Онон билген биһиги республикабы салалтата бу Иван Николаевич Винокуров үлетин камнахан өйөн үйетитиге хүддө олохан бас көз көмө ыйтаһдера кайхабуллах жаладен. Иван Николаевич үтү атын тиленнери үйетити кенчери чакка кеңник сырдаты билинги кемжонун биндойдулактарын ыты кестери болар. Онон бүгүн ытчат кинигер Иван Николаевич Винокуров ологун үлетен камнахан сырдатар кен кабарнах терехини тылынна. Иван Николаевич Винокуров тухунан билсиһи эдери чакканаллаан билсиһи кими кини бу биһис республика битер тугун орбуту нигин сырдаты бола турар диэхкөсө ол онна биһиге эдери чуталлар аттарыттан даганы онна молодежь атыттан биһиге бәбит холобур да боламыт бәбит өстө чуйдик билер көрөр гына онна салхы бә келер көлөнага сырдатар бут гына наха чугай мероприятие болбут онна мандык терехнерге өссөл бахты кырдык бутнада өссөдаганы элбагай билен сырдатан яхбит. Бүгүнкү бу Ичтарган Аллах төгөрөгөстолга Иван Николаевич Винокуров туһунан бу Хак Республикатын атагар турутугар үлелебит бе улахан биллилах государственная политическая деятельность туһунан кепсәдим. Бу ки туһунан мен билбетим 2015 еллакка научная практическая конференция болбута. Михаил Егорович Друзьянов келен фотовыставка турурбута. Оны национальный архивтан Москватага паспористуаттан Колодезникова Наталья Николаевна келенер кеми туһунан кепсәбиттире. Ол онан хасы хойбутум, манны кулахан кихибары бит бияха хага хиргерден. Оны
Халгы Михаил Григорьевич Друзьянов фотоальбом тахарбыта быкихе ологон тухунан картискаларынан онна документтар картискаларынан фотоальбом орбыта. Ол кенниттен улус менян председатель Захаров Афанасий Афанасьевич кини тухунан кинигете бу фотоальбом салгытын оңорден эппите. Оны бастан наха кастынан бараман кайдагар быкихиндел бинтирехиргемен 2-нче сүрбе бирхыллаакка Национальный архив документтаргар ологуран бу 20 век Якутия история лица ден бастагы серия ихинен Иван Николаевич Винокуров сборник архивных документов тен Александр Александрович Калашников Национальный архив главный археографа он коллегияга Наталья Степанова Национальный архив директорын сол биячита составтах букиниге тахсута сборник архивных документов Иван Николаевич Винокуров тен. Онтан халгы Иван Николаевич Винокуров ологон үлетен сырдатар сылтан. Онтан бәйім интерехергәтам диолихим боллағына Союз краеведов и историков тен бияқа общественный тәрілті бар. Ол кенеге ол тәрілті сылайы научно-практический конференциялары ұйтар. Онна бәйтін материалларынан сборнигі тахарар. Оны бұйыл үхіс кенеге тақысты ол онна Иван Николаевич Винокуров тұхынан 2 томға бейге Попова бар Дмитриевна онна мен статьяларым тақсы бұттыр ол кенеге сборника кейт біттірі. Нутун Иван Николаевич Винокуров тухунан бу оголорго чатырга билихиндерер сылтан Афанасий Афанасьевич Захаров Иван Николаевич Винокуров тухунан сахалы кыра брошюра кубдук киниге тахар бута 2-нче сүрбе бесталлаакка. Ненен тун Иван Николаевич Винокуров үлетен ологун үйрети халканан баранер халканан барыnnada. Бу курдук Саха Республикатын сударыстывындаһын терисибет республика сайдыытыгар сүйдүк лааттаах бир дыйлаахпыт Иван Николаевич Винокуров ологун үйретиге өссө да үгү сүле ытыллары күйдүллер. Кенжари чакка келер көлөнега кини үтү атын үйетити кас биндибит ытыгеспи болар.